Aim dipersiapkan. Iya, selamat sore buat yang punya kawasan. Kali ini Nyai Ronggeng bareng Miss Ratu. One more. Yo, ready? I'm ready. Let's go. Cisimat bergoyang bareng Eksotik Ambiar. 1, 2, 3, 4. Mama Ain masih bareng Wawan Studio yang punya SDA Sadun Audio Mister Aceh. Ayo Miss Shirley, Miss Winda, Mama-mamaku. Wow. 2, 3, 4. Miss Winda. Kita mocok lagi bro. Di aur-aur boleh mama. Nyai Ronggeng Yo. memang asik, asik. Winda, Nyai Ronggeng memang asik.
terima kasih atur nuhun.